hayi bathi bazolanda amanye amabutho la Ngena ngokuba ngena ngakuphi manje singena la yebo sifuna ukusho sikhulume kuze sikhulume kahle ukuthi siyaphi ngizonhola phambili mina ngoba phambili manje hilo ungabi fa ne bazongena manje la hostel abafethu as you can see bazongena manje la hostel right long time I am now and I know ukuthi abanye abakase bangene hostel abaqala ungene hostel so welcome to Matala hostel Bump, shawale, oh, mau address lan. Right, kullet. Hai telepon. Imam Bumchecho. Hai telepon. Imam Bumchecho. Bafowethu kanza wethu bathi abafela size sowalinda la yabo ngoba senza lento bafowethu asinako ukuthi sifuna bani ezingakuthina awungekho ngakuthina asimiya kuzosibongela noma ngabe suke sibongelele yabo thina phakathi siyazi into esiyenzayo bafowethu senzele ukuthi nomunye umuntu obonayo abone ukuthi lento ngayo serious yabona because lawo khokho bethu nomkhulu bethu nobhuti bethu nobaba bethu bafa befela izwe lethu yabona asikwazi ke thina ukuliya kanje yabo nama mina ngiyanyawela insizwa mina ngingane lonke bafowethu yabo bathi ngokuhlonipha lento engiyazi ukuthi lelize ngiyazi ukuthi elethu sasa kuzoba yithini esolela lelizwe lethu yabona sasa wena uzohamba ushinga zakho uhlale sikulona njengamanje ziyophila kanjani ungathi kuphilela wena ubaba wazo bese wena ingane zakho izangemuva bese ziyokwenza kanjani ilokho sikulelayo bafowethu silanje solanda bafowethu mangabe bezokwazi ukuthi bebe nathi behlangane nathi senze into esiyenzayo Kalapant! Hey! Wena! Kalapant! Unala sikhuluma ukuthi masuka la siyakuphi singaveli sihambe ukuthi sisebenza kanjani singaveli sihambe noma hayi kuna masuka la sazi ukuthi masiyebhema ukuthi siyakuphi singahambi nje sihambe sidavuza ngihambe ngithathe ukuthi obhanana babantu ningabathathe obhanana ebusuku mawukuthi labantu basekhona mana put ngiqhamuka lumlimi ukuthi kusebusuku akusho ukuthi senze okurong ngithola laba siyabahlonipha ngithi
asili nabo labantu bazoyafethu kuhamba abantu abangaba efethu abantu abahambile abangakanani bangale amamiliyoni yes ngalento esiyenza beside ukuthi uzulwe ngangithola wena yabona lokho esikwenzayo kukulekelela ukuthi awuphakele umthakathi thina wethu sina so adjust yena ukuthi yonke into ihamba kanjani ngangithola yeah bafowethu akwenjalo maphuma la masuka bafowethu nasewustela bafowethu bathe umsombala izolo sibathathe nabo yakhuphe ngapha manalo mfowethu manalo mafamily siyokwenzani sibakhiphela ukuthi manalo mfowethu ukubakhipha wakhe incwadi nazo ukuthi bakhiphe efamily zona zibize asizola nomuntu lalela mfowethu lalela going to fight anybody kodwa namhlanje we are going to demonstrate ukuthi thina sama South Africa we are very peaceful asili namuntu into esifunayo izwe lethu so basebenzi kunento into wrong sina sabda sabantu ukuthi abahambe bafowethu kune suggestion ukuthi kumele siyodlula emafemini so yazi benzelani